I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Bosnian Games, a danas ćemo da igramo malo Minecraft preživljavanje. Kao što vidite, u prošloj epizodi smo sagradili ovu kućicu i imamo vamo noć je palo, znači. Sad nije sam ja uzeo sa sobom, nisam. Morat ću napraviti još jednu radnu tablu. Ovako, super. Rana tabla će nam trebati i trebat će nam jedne baklje. Kako ćemo napraviti baklje kad nemamo ovoga, kako se zove, uglja. Hajde vezi, to smo napravili. Sad, šta sam razmišljao u ovoj epizodi da napravim dok, znači, ovaj mrak ne proći nok. Razmišljao sam da počnem jedan rudnik da kopam do dana, pa ćemo vidjeti ujutro tražimo ovce. Pa hajmo da krenemo, uzet ćemo ovaj kamen, samo sekundu, samo malo, ovako. Hajmo da krenemo. Znači, ovo je osvjetljeno zato što sam ja tamo namjestio. Ne znam da li ćete vi vidjeti, ali ja u kućici vidim savršeno, ali ovdje i ne vidim još. Ali nema veze. Ovdje smo odmah na pijesak. Što ja tu mrzim. Kad naleti na pijesak, što da se radi. Nema više pijeska izgleda. Ovo ću moj kamenik, vrdi brži. Ajoj, opet pijesak. Stanite, čuje se negdje zombi, da li je na polju ili je pećina negdje. Znači, ja trenutno ne vidim dobro, hajmo mi gore da idemo. Pala dan, pa napravimo još nešto. Čujem, je pala dan, pao dan. Ajmo da napravimo peć. Znači, bit će nam u nas sad potrebna puno. Peć. I imamo jabuku, super, gladi smo. Ne. A da, kovčeg. Jer kad budemo išli da tražimo ovce, možemo da smo se izgubiti pa da možemo ove stvari odložiti ovdje prije odlaska. Samo ćemo ponijeti, znači, mač sa sobom. I to je to. I malo drveta od svaki slučaj. 16 komada, evo vidite. Imam tu 16 komada. Kao što vidite, samo da nije na polju. Dan. Ne, kako je osvjetljeno. Kao da je dan. Čudino. Evo ga skeleta. Da, bađe i mjesec. Evo ga. Ne! 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 Kamikaza. Izvukao sam se. Kako ga nisam vidio. Dobro. I evo ćemo rupu ovdje zatrpati. Ne budemo sigurni. Znači, uskoro će i dan, a ja ne znam šta bi mogli raditi ovdje. Šta bi mogli raditi? Čuje se nakaznog, znači, ne znam. Ajmo napraviti malo štapića. Napravim malo štapića. Evo se ćemo. 12 komada i mogli bismo da napravim snižišta, nije motike, nije.
Znači, napravit ćemo još jedan mač. Napravili smo još jedan mač. Znate šta? Sad ćemo razložimo ove stvari i idemo da se borimo malo s creeperima. Tako ti momcima. Ćemo 15. Skloniti. Ajmo da probamo malo da se borimo. Jednostavno dobijemo vrijeme. Ljudi, ja sad ništa ne vidim odavde. Moram se fajtati sa ovim budalama. Tako nas O ne, nemoj pući majmune. Nemoj pući majmune, sad ćemo neki sliježa. Gledaj. Pa kan, sam znao šta će mi navoditi. Aha, nije da se popravit ćemo. Dobro, nije razni u kući. Joj, kojpa. Ja zaboravim ovaj stvijel. Ja se... Joj, ne, jedno srce. Ne. Ne. Ubili su nas. Ubili su nas. Super sunci, da. Sad ćete da gorite, majmuni. Hoćete vi meni, hoćete? Gori, vid creepera tamo. Ali gledam kako su. Ima vam ovaca. Šta je ono? Vještica! Ili creeper kupa se. Joj, vještici. Creeper, vještica. Ništa ova vještica. Pukni. Ova baca nešto, ubit će. Ubi nas, gotovo. Ova vještica je uništila nas. Ali nevjerovatno. Gledaj se pak. Joj, šta je ovo? Svi nas ubiši. Ubiši nas. Nema veze. Kome zapali? A zombija veze. Ajmo mi kući. Ajmo, creeper tamo ima, a što da se radi. Kako lako žuto sunce. Pauk, nećeš. No, ali pliva to ovaj pauk, ne znam. Na svu sreću, ne znam da pliva. Ne znaš da plivaš, majmune. Pukni, ajde. Pukni ako smiješ. Pukni, majmune. Pukni, ne smiješ. Ne. Koliko puta ono? Evo puće. Pa žena, pukneš na kraju. Pa ovdje meni napraviš je haos. Znači haos mi napraviš. Haos. I to je to što se tiče ove epizode, ljudi, znači epizoda je bila katastrofalna, sve su nam razvalili, ali što nas se radi. Neću više snimati zato jer već snimao 12 minuta, ne, 8 minuta snimao, a što me sad gađa, ona što me jednom već ubio. Gleda, sad još ima neku kuću. I vidimo se uskoro, čao.